नपहिकन हान्नुपर्छ है, हाने चाहिँ नपहिकन है, सबै पख्यो है। त्यस्तो भुइँमा पखेर चाहिँ टिप्नु हुँदैन नि त अनि। कस्तो रहेछ? कस्तो छ? यम्मी छ। भाइले के खानु भएको? थुक्पा खानुभएको। कसले दिनुभएछ? मम्मी। चबाएर खानुपर्छ भने थाहा छ नि? चबाएर खानुपर्छ। चबाए मजाले चबाएर खानुपर्छ। पानी खानु अलिकति लु। ड्याडी हुनु न अहिले पानी खानु त यही पानी खानु। अलिकति पानी घुटुका पार्नु। गुड छ। चबाएर हान्नुपर्छ ल। ओके। गुड। गुड। सक्यो अब भयो ल। थुक्पा अब भयो ल। अझै खाने? अझै खाने कि भयो? भयो अब ल। अब मामा खानुपर्छ ल। थुक्पै खाने अझै? थुक्पा थुक्पी अझै खाने? थुक्पा कि चाउमिन? चाउमिन हो। अनि थुक्पा खाने कि चाउमिन खाने अब? थुक्पा खाने। मामाम खाने। अब मामाम खानुपर्छ ल। थुक्पा भयो ल आजलाई। भरे खाने नि, भरे दिउँसो खाजा खानु नि ल। अहिले मामाम खानुपर्छ ल। अब भयो ल। प्लेट दिनु मलाई। अब भयो ल। सीताले के गरेछ नि अस्ति अब